Yazi ngempela umlomo uyadala ngoba ngiyakhumbula sixoxa nje noHlow uDJ Hlow esho ukuthi abantu are not ready for what is coming. Washo ukuthi uyenza ingoma estudio ngo-New Year abantu bazoza into abangazi bayizwe. Mina abantu abambongele ngoba lento isazobaphatha kabi mabe ngathambisa inhliziyo ngoba usazothi uthosa iqanda nje lithi hlo ivuke lento kwebuhlungu yabo uthi uthela ikhokhi ivusi ikuthunuka ikhokhi. Ngithi-ke abantu abehlisa umoya nabo basho izinto zabo abafisa ukuthi zenzeke ngoba vele fanele ngo-New Year kudlala ingoma ibe yi-surprise into ngoba usungakwazi uzoyenzeka enyakeni. Ngakho ngithi-ke shit.